Agriculture Technology Management Agency atma Shership District 10 bu chidang dai deuh hlek kum khata kung aya bu an tharnom theina tur che kona warwajawa umanga yate leileta anan ti chin meka hemi chungchang hi kanan zir chiang kanan thir chiang le anga NFSM nuaya seed production plot kan ya ati chua tura bo soi ni a chumi piala ma chuan ratuning turangin bu kalpui ni a bu kan chin tira leileta warwajawa che kona ni a ti chuanin he kan bu chi na hi achi hi hakachuk tu kan ti a tripura lampang bu ani a KVK not vanai phai tena achi min pe kan ni a ratuning kan ti rice hemi bu bi ka ratuning kan ti dan hi kalphung hi bu hi zun ni som akan phun ani a ti chuanin October ni som pakhata avoi khat sengna kan senga chuta chuanin abial pani abial hi bial thum kan neya heta hian bial ni hi chi ni in kan kalpuya bial khat hi chu kan seng hun lai hian akung tan chum lovin apar lak ang kan kalpuya chumi apar lak kan ti chu avui te te lora tan chum kha ni a akung tan chum lovin ti chuanin bial dang lai ro hi chu par lak lovin akung tan chumin leise china tanga fit khata te leise china tanga fit khat ling lo shet centimeter som hnia te kan tan chuma chu ta ran chor le tora be sei chu ni a chu tiang chuan chi ni in October ni som pakhat khan kan seng ani kan seng rual vek ani ti chuanin tuna hian November ni som ni le pali ani a November ni som ni pali hian avoi ni seng na kan nei le a thakhat le kar khat u ora bial khati kan seng le hal thei ni he kan seng le mek na hi atira apar kan lak na kan seng ma sak jok apar kan lak na kung kan tan chum lo na kha ni a apar kan lak lai mek khanin abulatang hian akung bulatang hianin hung khat raw rawa hian aron chor om le trewa apar kan lak lai khanin seng thei kha vui akuanga kha somni borvel te om tlang puya hung khata khan ti chon chumi akhung khata chona par kan lak nuwa ron chor le me ka te ron chor ho song song kha kuang somli vui somli vel lai aron tling thung ta chu chu bu seng dan raw rawa hian apar la ka akung bulatang ron chor le kha atam ta em ya hei hi kan en chin voi khatna po ani poka a lok thak le don langa atira kan seng ai khalin avoi ni seng na han tam jok don ni na lang le nga la hei hi kan lom ve na ani a ti chuanin adang kan seng le na kan tan chum na hi ero chu a ron chor le hi tam lutuk lova hung khata hian som bor vel te ron chora tin aron vui hi a toy dewa atum toy deuh leka sin deuh bi boka heti anga akung le se china tanga fit khat vela tana bukan seng to nan ron chor le hi chu atira phurza lo thar taila anhuwa chon aron chor le nan nuwa ero hi chuan phur som thum vel baki thar thei to lo ni chuti ang chu ni lain kan en chin bial pakhat le a apar lak na ero hi chuanin ale chu ni lo nga ai khan tam jok mela hi kum thar lama te mo kan ti chun zom le nga ti chona thazelem ti kha kan en chin le nga kan bu phun tran ni hi jun ni som ani a chuan October ni som pahnia kan senga chuan tuna hian avoi ni na kan seng le don meka November ni som ni pali ania la chuan avoi ni na kan seng le meka ni chuan hi atma noya hakachuk tu hi helai muna hian kum khata bu voi ni thar thei ania ei hi ain chin nana helai muna hian in ti chin te angan tia chu kan han ti china voi ni chu thatakin ra seng thein thar thei ni ti hi an sei do ni kati jong kha Shership District atma tena bu chi dang dai deuh
anan kalpui chin dan le an malak dan tlang pui te chu ani e sersi patangin lomoral te DD ground report